Perlok saya sin tiang supaya fi baju ya kersan ya ke channel jonga te minta sini le tung dok mah to bisa ai pe cekmat ter kalau gumno te minta kebaru tang jerngam tang katok na teu la long ot hi te kidok te don pengen leca te sanang mah kene kapung ha jorong kene kapung ba ibru kila penerangan kembu dok syu te ka song dok ampe pung te to sementang ngila poi nen ha jorong te yang te gedon dok mah pe ajan mah te selnai te nong tong tentang ngila sedang mah ni hab nyit nang te na jorong nyit nang to pe bhamong ni le mo pe to ide ne dong nyit tong sem nai bat serkti ai idon lut hang na oh bun gibas akut sedin ini nang tami wei tawang saya pe cuma motor ter tuh tom tapi ina lajan poi ta sipang la poi he pe ni ya penki untuk mah marka ti ke sakut ante ha mosri penki untuk kena marka ti kan laju bun skinyut to la jendep hi sipang perlu sembasa ya share lang ya kena ke video kenang ba ngaruh madang la pelaj video sibun mar ba minta lapo ga telang kala jenjar hi yang abang anding tang ya ki do ki ba pelaj apung te yang habring lang ya kini ki bro tang ban yo pej kai mah pej to kidok ni selenai kini kin kidok bang ban wat selang banjit selang ini saya sipang lajan poi ini lapoi nyit to pikir bang to era no pipa la lain era ikan ruang teh hang to ta ruang ne mah ini kakti sudah tuh meler
Neng kene tak hisok bang. Tah sibin mit telak bang ja. Kayak kemana? Hani dia biang ni ingat mau kena kau tu dah. Te perlok arung am penjerong hele ga video ngatan tangkum to kendiat soj to nilai te ma tepai to ngin ate aka te perlok ne video sibun